After discussing on the way forward, we considered various suggestions and we came to the main demands. आमी डिमांड्स गव्हर्मेंटा कडेन धाडटा बिकॉज फायनल आमचें जालां कितें 21st आमी एक प्रोटेस्ट ब्लॅक फ्लॅग रॅली काडटले 21st. आमचे डिमांड गव्हर्मेंटा कडच्यान हे आमचे डिमांड 21sta पयले सुटावे करचे म्हणून 21sta पयले बिफोर द रॅली. ते तर सुटावे कोण ना आमी आमची चळवळ फुडें वतले हे आमचे डिमांड. हँड ओवर इन्व्हेस्टिगेशन to an officer who has a proven track record of high conviction rate. तशेंच appoint chairman of Human Rights Commission of Goa to supervise the investigation. To send a police officer to Hyderabad to get the Viceroy report at the earliest. Immediate DNA profiling of the blood-stained vest. Have an independent autopsy done again. Actually, Bismark justice मेळपा लागून सगळ्यांनी गांवांनी सायलेंट प्रोटेस्ट केलो, पूण अजून आमगे मेसेज सरकाराच्या कानार पडलो ना अजून. आतां टायम येयलो की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन सरकाराचे फुडें आमगे डिमांड जे आहा ते घालपाचे थ्रू अ सायलेंट प्रोटेस्ट. 21 तारीख 21st of this month at the Saturday 3:30 फेरी पॉइंट near the jetty, Panjim jetty. आमी सगळे एकठांय जावन गांवांतल्या लोकांक आमी उलो मारता की बिस्मार्का लागून येयात, कम टू Panjim and let us have a peaceful protest. Let me repeat, this will be a peaceful protest. We do not want any violence. Bismarck केन्नाय हिंसा जाला, he never was into violence. We will not be organizing a violent movement. It will be completely non-violent.